Isengesho rya Yozefu Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Yozefu Mutagatifu, turakwisunga mu makuba yacu, tumaze kwambaza umugore wawe mutagatifu ngo adutabare. Nawe turakwizigiye uturengere, ugirire umubyeyi w'Imana uwo murerwa utasanwe mu cyaha, ugirire n'umwana Yezu wakundaga kibyeyi. Turagutakambira ngo wite ko Yezu Kristo yaguze amaraso ye, mu bitubabaza uduhagarareho, ukomeze kutuvuna. Murinzi udahema wa Yezu na Mariya, jya urengera abayoboke Yezu Kristo yitoreye. Yozefu udukunda rwose, uturinde guhakana iby'Imana no gukora ingeso mbi. Murwanyi wacu udatsimburwa, utugirire ibambe ugoboke mu ijuru, utuvune mu ntambara turwana n'amashitani. Kiliziya y'Imana uyirengere mu makuba yose, maze utsinde abanzi bayihigira. Nk'uko kera warokoye umwana Yezu bashaka kumwica. Uwacu wese jya uhora umuhagazeho iteka, nuko turebere ku byo wakoze, dufashwe nawe, tubone gutungana no gupfa neza, maze tuzaze kunezerwa iteka mu ijuru. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Yozefu Mutagatifu, dusabire.